Le chef de l'État rwandais a été accueilli par le président Mamadi Doumbouya qui lui a réservé un accueil chaleureux. Ubundi harya uretse ishari n'umutima mubi niki cyatuma udakunda iyi foto? Jackson Semahoro niko nitwa, loud and clear. Akenshi akunda kugaragara yambaye ingofero itukura, amadarubindi arinda izuba n'imyambaro ya gisirikare nk'umukomando nyine. Kwambara costume na cravate yewe na congo nk'abandi bategetsi sibye rwose, gusa nabyo biramubera. Nizere ko utarabyibagirwa urebye ubwe n'uwigiriye kumwakira ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali. Wow, Mamadi Doumbouya, uyu mugabo ngo yagurutse ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ahmed Sekou Touré mu gitondo cyo kuwa 25 Mutarama 2024. Yaraje mu Rwanda n'ubundi ari kumwe n'umugore we mwiza cyane w'Umufaransa Doumbouya. Yakiriwe kandi mu cyubahiro na Perezida Kagame ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali ku mugoroba wo kuwa kane. Nibwo bwa mbere uyu mugabo yarasuye u Rwanda kuva yagira ku butegetsi muri Nzeri 2021, ahigitse uwari perezida wa Guinée Conakry Professeur Alpha Condé. Akebo kagiwa mugarura ifundi bagara ubucuti nakarenge, ubundi huguha. Perezida Kagame nawe ntiyatereye agati mu ryinyo, ahubwo nawe yerekeje Conakry kwa Mamadi Doumbouya ku itariki ya 13 Gicurasi 2024 mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2 rwarangiye kwa kabiri tariki ya 14. Perezida Kagame rero agikandagiza ibirenge bye i Conakry yakiriwe mu cyubahiro cyinshi cyane n'abayobozi bakuru muri iki gihugu mbere yo kugirana ibiganiro na mugenzi we Mamadi Doumbouya. Akaba yarageze muri Guinée Conakry avuye muri Senegal, aho yari mu ruzinduko n'ubundi rw'iminsi 2. Nanone ubwo General Mamadi Doumbouya yazaga i Kigali, abakuru b'ibihugu byombi bagiranye ibiganiro byagaragaje ko hashyizwe imbere n'ubundi bufatanye mu ngeri zitandukanye zigamije iterambere ry'abaturage ku mpande zombi, u Rwanda na Guinée ya Conakry. Uru ruzinduko rwanasize General Mamadi Doumbouya afunguye ku mugaragaro ambasade y'iki gihugu mu Rwanda, we n'itsinda bari kumwe banatera ibiti aho iyi ambasade iherereye ku Kacyiru. Umubano mu bya diplomasi hagati y'u Rwanda na Guinée uyu washibutse ku ruzinduko Perezida Kagame yagiriye muri icyo gihugu ku itariki ya 17 na 18 Mata muri 2023 umwaka ushize. Aha rero hasinywe amasezerano mu ngeri zitandukanye zirimo n'iz'ikoranabuhanga. Mu kwakira kwa 2023 nanone nibwo Guinée Conakry yatangaje ku mugaragaro ko yafunguye ambasade yayo i Kigali nyuma y'iminsi 90 yonyine. Uwitwa Sulaimani Savane yahise agenwa nka ambasaderi wa mbere w'icyo gihugu mu Rwanda. Mamadi Doumbouya nta gushidikanya akunda by'indani Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, muzehe wacu, ariko kandi na muzehe yemera bitarabaho uyu mujenerali w'igisore. Ni Mamadi Doumbouya. Kugeza kwa gatatu w'itariki ya 24 uyu mugabo yari koroneri, ariko kandi kuri ubu ngubu ni generali. Ubu rero utegetswe kumwita Generali Mamadi Doumbouya. Nous voulons rassurer tout le monde ici présent. Ubwo rero yatangazaga ko ahiritse ubutegetsi uyu mugabo w'imyaka 43 kuri ubu ngubu wahoze ari umusirikare mu ngabo z'Ubufaransa, yavuze ko nta mahitamo menshi yari afite atari ugufata ubutegetsi kubera kwiyongera kwa ruswa mu gihugu, ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu muri iki gihugu, ndetse no gucunga nabi ubukungu bw'iki gihugu byaranze ubutegetsi bwa Perezida Alpha Condé. Benshi mu baturage rero ba Guinea bahise bamukomera amashi bati uyu niwe perezida dukeneye. Uyu mugabo rero nta wari umuzi, birumvikana yiberaga iyo benshi bakunda kuvuga ngo mu bisheke. Yari umusirikare wikundiraga akazi ke ka gisirikare, nta n'uwatekerezaga ko n'ubundi yaza muri politike, ariko kandi yarabikoze. Ndetse ubu n'umwe mu baperezida bakiri bato batanga icyizere ngaho ku mugabane wa Afurika nk'abapatriote nyine. Benshi kuri ubu ngubu bari kwibaza umubano we na Perezida Kagame icyuhatse, bati ubundi kubera iki ari kumwegereza cyane muri iyi minsi. Ubundi uyu Mamadi Doumbouya umusirikare w'igitangaza w'igikonyozi rwose uri gukora politike kuri ubu ngubu, amateka ye nayahe? Yaje ate? Yavuye hehe? Yakoze aya makosi? Yazamutse ate mu gisirikare? Ese uyu mutegetsi ukiri muto ahangaha ku mugabane wa Afurika wafashe ubutegetsi nyuma yo kudeta niki yitezweho kuzakorera Afurika? Reka nkubwire ngo wicare hamwe ubundi tuganire kuri Generali Mamadi Doumbouya. Twitwa Akarabo TV.
Musaga, Buterere, Nyakabiga, Gitanga, Gisozi ndetse na Kinihira, Rwankuba, Maranyundo, Butamwa, Ngenda na Kiziguro, Bururi, Cankuzo na Rugombo hakurya y'ishyamba ry'Ikibira. Muratwumva neza. Umugaragu wanyu Jackson Semahoro ndacyafite akazi ko kukubwira iby'amatwi yabatigeze yumva na rimwe. Ku gicamunsi cyo kuwa kane ku itariki ya 25 ukwezi kwa mbere 2023 nibwo General Mamadi Doumbouya yasesekaye i Kigali yarayikirijwe n'umugore w'Umufaransa-kazi. Iki gihe byako kanya ise yakirwa na Perezida Kagame wamutumiye ngo baze baganire. Yaramwisangiye ku kibuga cy'indege aramuzana. Bibaye kandi nyuma yuko yakiriye Perezida Paul Kagame iwe mu gihugu cye n'ubundi i Conakry ku itariki ya 17 Mata 2023 baje kuganira kurushaho gukorana mu nzego zirimo n'iz'ubukungu, umutekano, ubuhinzi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro dore kagaragara ku bwinshi mu gihugu cye cya Guinea ndetse we n'ibindi bijyanye n'umuco. Ubwo Perezida Kagame yarari muri Guinea, we na Mamadi Doumbouya basuye abana b'abanyeshuri bo mu turere 33 tw'igihugu bari guhugurirwa mu ishuri rya gisirikare, aho n'ubundi bategurwaga kuzavamo abayobozi bahazaza kandi bakora impinduka mu gihugu. Perezida Kagame rero igihe yarari muri Guinea kwa Mamadi Doumbouya yanitabiriye ibirori byo gutaha ku mugaragaro ikiraro cya Kagabren gerereye mu mujyi wa Dubreka. Ahangaha ni muri Guinea n'ubundi kikaba ikiraro by'umwihariko cyitiriwe Perezida Paul Kagame uyu uyobora u Rwanda, Paul Kagame. Iki rero kikaba ikiraro gihuza intara ya Kagabren ndetse n'umurwa mukuru wa Conakry. Ni ikiraro kandi cyatangiye kubakwa mu kwakira kwa 2019 ku ngoma ya Perezida Alpha Conde wahitwe ku butegetsi na Mamadi Doumbouya muri 2021. Iki rero kikaba mu bikorwa remezo byubatswe mu masezerano yashizweho umukono muri 2017 hagati ya Guinea n'igihugu cy'Ubushinwa. Colonel Mamadi Doumbouya rero ni umusirikare ukiri muto rwose, bigaragara mu myaka afite mike cyane, gusa ni umugabo ufite impano yo kuyobora ndetse no kuyobokwa na bagenzi be. General Mamadi Doumbouya yagiye ku butegetsi kuva muri Nzeri 2021 nyuma guhirika Alpha Conde wayoboye Guinea kuva muri 2010 kugeza muri 2021 nyine ubwo yahirikwaga, gusa yari afite ipeti rya Colonel ubwo yahirikaga ubutegetsi. Ndavuga Mamadi Doumbouya. Perezida Alpha Conde wahiritswe na Mamadi, urebye ngo iminsi yose yizeraga ko Colonel Mamadi Doumbouya ari we wenyine ugomba kumufasha kuguma ku butegetsi muri iki gihugu cyo muri Afurika y'Uburengerazuba cyaranzwe n'ibibazo bya politike. Ariko uyu mugabo yaribeshyaga cyane kuko Mamadi Doumbouya nawe ntiyagombaga gushyigikira imiyoborere ye. Ubwo ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 9 muri 2022 yatangazaga ko ahiritse ubutegetsi, uyu mugabo wari ufite imyaka 41 wahoze ari n'umusirikare mu ngabo z'Ubufaransa yavuze ko nta mahitamo menshi yari afite atari ugufata ubutegetsi kubera n'ubundi kwiyongera kwa ruswa ndetse we hakiyongeraho n'ihunyorwa ry'uburenganzira bwa muntu no gucunga nabi ubukungu bw'iki gihugu byaranzwe n'ubutegetsi bwa Perezida Alpha Conde wari ufite imyaka 83 icyo gihe. Iki gihe rero gufata ubutegetsi kwa Colonel Mamadi Doumbouya, ndavuga Colonel kuko niryo peti yari afite, kwari gusobanuye ko ari we mutegetsi wa kabiri muto mu myaka w'igihugu cyangaha muri Afurika, nyuma ya Colonel Assimi Goïta wari ufashe ubutegetsi muri Mali kuva mu kwezi kwa 5 kwa 2022 nyuma yuko nawe ahiritse ubutegetsi. Yari we rero wenyine muto kuri we mu myaka kuko yavutse mu mwaka w'1983, gusa ubuvuze abato wanakongeraho na Kapiteni Ibrahim Traoré, umugabo bagereranya na Sankara nawe uherutse gufata ubutegetsi mu gihugu cya Burkina Faso. Colonel Mamadi Doumbouya akimara gutimbagaza ubutegetsi rero yese afata akanya abwira ibitangazamakuru byo mu Bufaransa nyuma yo kuyobora ihirikwa ry'ubutegetsi nyine, ubwo video igaragaza bwana Alpha Conde atambaye ikintu na kimwe mu birenge, mbese yambaye ibirenge, ibifungo by'ishati nabyo bifunguye, isengeri igaragara y'umweru ndetse yewe atandaraje mu ntebe y'imisego y'imifariso. Iyi kaba video yagaragazaga uyu mutegetsi ahererekanwa ku mbuga nkoranyambaga. Mamadi Doumbouya rero yabwiye ibinyamakuru by'Abafaransa ati perezida ari kumwe natwe, ari ahantu hatekanye. Mamadi Doumbouya hari n'akandi kantu yavuze katumye abaturage bamwiyumvamo. Iki gihe yaravuze ati kugira ubuzima bwa politike bwa Guinea nk'ubw'umuntu umwe ku giti cye birangire, ntituzongera ukundi guha inshingano za politike umugabo umwe,
tuzaziha abaturage. Aka kantu rero yakavuze live kuri televiziyo. Iki gihe rero yari yambaye ingofero itukura, yambaye n'amadarubindi arinda izuba azwi nka fime, yewe yari yambaye n'imyambaro ya gisirikare. Nuko yagaragaye kuri televiziyo y'igihugu. General Mamadi Doumbouya yashakanye n'umugore w'umufaransa-kazi. Uyu mugabo rero nakubwira ko ari mu bwoko bwabo bita abamarinka, nicyo kimwe rero na perezida yahiritse ku butegetsi, akaba kandi akomoka mu karere ka Kankana, ahangaha ni mu burasirazuba bw'igihugu cya Guinea. Kugeza ubwo yafataga ubutegetsi rero yari umuntu udakunda n'ubundi kwigaragaza mu ruhame. Tekereza ko umunyamakuru wa BBC muri Guinea witwa Alassane Sila nawe ngo yamubonye ku munsi mukuru rimwe gusa, ni mu myaka 3 mbere yuko n'ubundi atembagaza ubutegetsi bwa Alpha Condé, ubwo iki gihugu n'ubundi kizizaga isabukuru y'imyaka 60 yari ishize kibonye ubwigenge kigobotoye ubukoroni bw'abafaransa. Umunyamakuru wa BBC rero arabyibuka neza uko byari bimeze, uko Mamadi Doumbouya yari ameze muri icyo gihe. Ati yari umugabo ugaragara cyane mu bandi kubera ibigango bye, igihagararo no kuba ari igikara. Yayoboye akarasisi, aterera isaruti abakuru b'ibihugu n'imbaga y'abantu. Buri muntu wese yari arimo kumufotora amushimagiza, cyo kimwe n'ukuntu barimo kumushimagiza kuri ubu ngubu. Hari bamwe rero bavuga ko uyu Mamadi Doumbouya ngari umusirikare w'umuhanga cyane mu kuyobora abagenzi be, mu gihe hari abandi bavuga ko ubushobozi bwe n'ubundi bushidikanwaho, hari abatamwizera. By'umwihariko uyu Mamadi Doumbouya ari mu bategetsi 25 bo muri Guinea, umuryango w'ubumwe bw'uburayi cyangwa se AU umaze igihe ukangisha gufatira ibihano. Uyu muryango rero ushinja abategetsi bose barimo Mamadi Doumbouya gukora ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu byakozwe mu myaka ya vuba ahangaha ishize ku butegetsi bwa perezida Alpha Condé. General Mamadi Doumbouya rero uyu ni umugabo benshi bakunda kuvuga ko ari umupatriote. Uyu rero mu mvugo ze akunda gusubiramo imvugo z'abahanga n'abandi b'ibikomerezwa babaye ariko kandi bagakora iby'indashikirwa. Uyu hari ubwo yumvikanye asubiramo amagambo ya Jerry Rawlings. Uyu akaba undi musirikare wari ufite impano yo kuyobokwa na bagenzi be, wafashe ubutegetsi binyuze muri kudeta mu gihugu cya Ghana ari mu mwaka 1979. Uyu mugabo ngo yigeze kuvuga ati niba abaturage bahonyowe n'abategetsi babo, ni inshingano y'igisirikare guha abaturage ubwisanzure bwabo. Mu myaka 15 rero uyu mugabo ndavuga Mamadi Doumbouya amaze mu gisirikare, yakoze ubutumwa butandukanye bwo muri Afghanistan, muri Cote d'Ivoire, muri Djibouti baramuzi, muri Centrafrique yarwanyeyo, ndetse yewe yigeze no gucunga umutekano wa hafi mu gihugu cya Israel, muri Chypre, mu Bwongereza, ndetse we no muri Guinea mu gihugu cyavukamo n'ubundi. Bivuga ko rero uyu mugabo yasoje neza cyane amahugurwa yihariye mu gucunga umutekano wa hafi mu ishuri ry'umutekano mpuzamahanga ryo muri Israel, ndetse we no mu mahugurwa ya gisirikare y'intyoza cyangwa se indobanure yakoreye muri Senegal, rwose azari imbere cyane. Muri Gabo baramuzi hakoreye ibitendo, ndetse we no mu gihugu cy'Ubufaransa, igihugu yabereye umusirikare kugeza muri 2018. Uyu mugabo rero nyuma yo kumara imyaka myinshi akorera mu mutwe w'ingabo z'Ubufaransa zigabwa mu mahanga, Mamadi Doumbouya yasabwe na bwana Alpha Condé kugaruka muri Guinea hari muri 2018 ngo ategeke n'ubundi umutwe wihariye w'igisirikare uzwi nka Groupement des Forces Spéciales GFS. Uyu mutwe rero ukaba waruhirutse gushyirwaho n'ubundi. Icyo gihe rero yari afite icyicaro mu mujyi wa Frekaria, aha rero ni mu burengerazuba bwa Guinea, akora mu rwego rw'Ubufaransa rw'ubugenzuzi bw'igihugu, Direction de la Surveillance du Territoire cyangwa se DST, n'iperereza yarikozemo n'uwo General Mamadi Doumbouya. Ariko se kandi reka tugere ku gice kindi cy'ingenzi, niki cyihishe mu mubano wa Mamadi Doumbouya ndetse na Perezida Kagame w'u Rwanda. Reka duhera aha. Guinea Conakry urebye nacyo ni igihugu gisa n'igishaka gufatanya n'u Rwanda mu buryo bugaragara rwose. Guinea Conakry kikaba igihugu gifite ibirombe byinshi cyane by'amabuye y'agaciro, hari ibirombe bya bauxite yewe n'iby'ubutare kurusha ibindi bihugu. Iki gihugu rero nakubwira ko gicukura zahabu nyinshi cyane yewe na diama. Ni igihugu kandi gifite amahirwe yo kuba cyaba kimwe mu bikize cyane muri Afurika, nk'uko bivugwa n'ibiro by'Abanyamerika bigenzura imiterere y'ubutaka, bigaragaza ko ari igihugu gifite ubutunzi bwinshi cyane rwose bwo munsi y'ubutaka bwiganjemo amabuye y'agaciro.
ariko kandi iki ni igihugu gikenye cyane kandi cyamunzwe na ruswa yo ku rwego rwo hejuru. Alpha Konde wagitegetse kuva muri 2010 yahiritswe amaze gutsindira manda ya gatatu atari yemerewe mbere. Yakuweho na Colonel Mamadi Doumbouya muri 2021, ubu akaba ari niwe utegetse iki gihugu mu cyiswe inzibacyuho. Abasesenguzi bakavuga ko uyu Mamadi Doumbouya wahise atumira Perezida Kagame ngo azamusure n'ubundi nyuma gato yuko ahiritse ubutegetsi, none nawe akaba yaruriye indege akaza i Nyarugenge akeneye kubaka byibuze ubushuti mu gihe harimo n'ubundi kwiga uko bizagenda ku mpera y'inzibacyuho arimo izageza mu kuboza k'uyu mwaka wa 2024. Mbere yuko rero ahaguruka aza mu Rwanda, ibiro bye byari byanditse ko aje mu Rwanda mu rugendo rw'akazi n'ubushuti hagati ya Guinea ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo Perezida Kagame yasuraga Guinea, ibiro bya Perezida wa Guinea byavuze ko n'ubundi mu ruzinduko rwa Kagame i Conakry ibihugu byombi bigomba kumvikana ku bufatanye mu bintu bitandukanye birimo ubukungu, umutekano, ubuhinzi, amabuye y'agaciro ndetse n'umuco. Abategetsi b'ibihugu akenshi bagiye basubiramo ko amahitamo yo kubana neza n'igihugu iki cyangwa kiriya babikora mu nyungu rusange z'abaturage. Abasesenguzi bo bibaza niba umubano runaka w'igihugu iki cyangwa kiriya utaba ari mu nyungu z'abategetsi ubwabo ndetse n'ubutegetsi bwabo kurusha mu nyungu za rubanda, igihe hamwe n'umusaruro kuri rubanda nibyo byonyine bigeraho bikagaragaza ukuri. Reka nsoreza aho ngaho, ubundi mbashimire mwe mwese mukunda ibiganiro byacu. Twitwa Karabo TV, Jackson Semahoro niko nitwa. Ibihe byiza nibyo mbifuriza.